Sei que és unha diosa. É que tens moitos poderes. Pero xa estás suplicando. Pareces un mendigo. Ti sabes que eu non son moito de pedir, pero rogoche e pídeche que mires pola Madre Teresa, que sei que andan malos asuntos, de pensamento, palabra e obra. Xa ves como fai. Por eso estou aquí contigo, tarde ou cedo, a pagar polo que fai. Boas tardes. Vamos lá. Padre de bebé. Xa vai medio borracho e ten que decir a misa. Em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo. Amén. Podem sentar-se. Comecemos, irmãos, pedindo perdão a Deus. Confesso que eu pequei moito, de pensamento, palavra e obra. Pola minha culpa, pola minha gran culpa. Señor, tenha piedade. Señor, ten piedade. Cristo, tenha piedade. Cristo, ten piedade. Agora vamos comulgar. Que di? Isto non é unha hostia. Estos son bolas na sertente, feitas de mel. E come e cala. Andando. Estamos en crisis. Esta farinha estaba perdida. Perdida está usted como non como. ¿Dónde están los cartos? ¡Quieto! ¿Dónde están los cartos? Aquí hay. ¡Quieto! ¿Dónde están? Dame todo lo que tengas. Sí, non te movas. Só ten un billete de 5 centos. Vete. Mira, aquí está. Trae aquí. Teño cambio. Trae aquí. Ya verás cómo no vuelve a robar. Venga, vamos. Ai, se me está nervioso. Se le rompía esta paso do libro. Por María Purísima, teño que beber. Sí. Ai, Dios mío. Bueno, señores, teño que perdonar que eu con isto, pois, non contaba, estou moi nervioso. En nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amén. Poden ir en paz. Gracias a Dios. Alabaré ao Señor. Alabaré. Viñeron estes dous. Pero quiénes son eses? Non os conoce de nada, que non sei No, é que mira como te pos e Como pasan non estas me vou, cousas. como non me vou poñer se nos levaron os cartos todos? Todo o traballo que fixemos e mira Todo. onde está agora. Ahora nada. No, pois vamos por eles. Andamos. Que van saber que somos nosotros. Cajo en jodas, onde van? Non están. Xa se foron. Nai, que os pareu non aparecen por lado ningún. Xa se levaron os cartos todos. E agora que facemos? Merda me cago. Que facemos? Xa está, Se xa os está. collo rebentos. Tranquilo, papá, venga. Como que tranquilos? Se non quedou un peso. Joder. Vamos por casa. Vamos, filha, vamos. Nos vamos a empezar.